Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Medo gbe na mi le míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye nam be nye kple mi míedo go egbe le Evenyigba TV dzi be míadzro Mawu Ŋusẽkatãtɔ ƒe nyatsi la me. Ŋkɔnye nye Apollinaire Forcados. Wogayɔna hã be Atafe, yi ke gɔmedzedze nye be, gɔmesese nye be Mawu se koe fã. Ke meda kpe na mi be to Mawu ƒe amenuveve me míedo go. Ta medzi be madzro Mawu ƒe nyame kple mi. Eye ne dzro Mawu ko míanɔ edzi yim. Yi sia yi le Evenyigba TV dzi. Ke enya ɖe le asinye medzi be magblɔ na mi enye be xixe yi ke me míele egbe ɖa, ame geɖewo womegale Mawu ƒe vɔvɔ̃ ƒe agbenɔnɔ megali wome o. Ke womegado dzesi Mawu ƒe gãnyinyi to woƒe nɔnɔmewo. Ke boŋ wotɔ koe nye xixe me ƒe nusrɔ̃amesiwo. Nɔvinye, mebe maɖo ŋku edzi na wò egbe be ŋkeke aɖe va va ge yi ke ame ɖe sia ɖe anɔ te ɖe ʋɔnudrɔ̃ teƒe la le Yehowa ƒe ŋkume eye woadrɔ̃ ʋɔnu nɛ zi ale si ye wònɔ agbe le anyigba sia dzi. Ye ta medzi be magblɔ na wo be Mawu ƒe vɔvɔ̃ nenɔ wo me. Mawu ƒe vɔvɔ̃ nenyi etsi ke nanɔ nunum yi sia yi. Eye ŋkeke ɖe sia ɖe yi ke efɔ ko ke edze be nakafu Mawu eye naɖo eƒe ŋkɔ ɖo dzi. Nakafu Mawu, natsɔ aseyesose kɔ ne Mawu, kɔ na Yehowa eye naɖo eƒe ŋkɔ ɖo edzi. Psalmwo ƒe agbalẽ 104 gbɔgblɔ be luvɔ̃nye kafu Yehowa. Yehowa nye Mawu. Elolo ŋutɔ. Eta gãnyenye kple atsɔ ɖoɖo. Nye luvɔ̃. Eyi Mawu ɖo mía amegbetɔwo la, ekɔ luvɔ̃ ɖo mía me. Yena be míetrɔ zu ame agbeagbewo. Ye ta ehiã be míakɔ míaƒe luvɔ̃ akɔ tsɔ aseyetsotso kple kafukafu na Mawu yi ke kɔ agbe sia na mi. Ye ta yena be le Psalmo ƒe agbalẽ sia me ɖa, le 104 wo gbɔgblɔm le kpikpi gbãtɔ be luvɔ̃nye kafu Yehowa. Yehowa nye Mawu. Elolo ŋutɔ. Eta gãnyenye kple atsɔɖoɖo.
kafu kafu kple akpedada ye dze Mawu nɔvinye nkeke sia nkeke yi ke ne fɔ edze be na kafu Mawu akɔ aseyetsotso kɔ nɛ aɖo eƒe ŋkɔ ɖo dzi elabe nu ɖe sia ɖe la amenuveve kple yayra ye wònye. Manɔ kpɔɖeŋu ɖe tso eƒe yi ke va yi me ke ye edɔ ɖe ɖo hihe sia me eye edɔ sia la ele amegbetɔ wowum kpotokpoto abe ale yi ke tagbasusu nɔna kukum nene. To egbɔ be dɔ sia le amewo wum hã, dɔ sese sia le amewo wum hã, Yehowa gblẽ wo ɖe agbe. Ye ta nɔvinye ne le fɔ̃ la edze be nasɔ kafukafu kple akpedada kɔ na Yehowa aɖo eƒe ŋkɔ ɖo dzi aso aseye adzi ha akafu eƒe ŋkɔ abiɔ sɔsɔ ke na nu vɔ̃ eye le diwome la anɔ faa be megasɔ vɔ̃e ɖeke kɔ da ɖo tame susu me o be nadzi vɔ̃ na nɔviwo ya meganye wo nudzodzro o ke wo nudzodzro ake anyi Mawu ƒe subɔsubɔ kple eƒe vɔvɔ̃ ne wòanɔ wo ametsiame ta Mawu ƒe vɔvɔ̃ la ne ele wo me la ke akpɔ be wo agbe adzidzi. Meda kpenɔ be enɔ to dzi eye efe enyatsi fia ta luvɔ nye kafu Yehowa. Yehowa nye Mawu elolo ŋutɔ eta ganyenye kple atsɔ ɖoɖo ta nɔvinye fofonye dadanye kɔ ganyenye ne Mawu eye nasɔ aseye aɖo eƒe ŋkɔ ɖe dzi ye sia yi. Meda kpe via le fi enɔ to dzi eye efi nyatsi siawo ne dzro Mawu ko miega godoge eye mianɔ enyawo me kum mianɔ enyawo me kum ta akafu Mawu miega godoge ke Mawu ƒe vɔvɔ̃ nenɔ wo me eyi zã ɖe.